Ublay Pibaro. Ipriang sebagai pitch kena ketuk kubor cengi pek nyor cable news kebajuan man gajan miat sengi Ublay. Hacuba bani kemi ki kubor ki babania ina pai swash ki mat bakongsan jangka kubor menta ketayong. Wan poi ke kertong presiden ke NDA ha kejela ya kendo ki MLA ban pan jengkersan. Pengiu ke sarkar ketulap kinong hikai ad hoc dak kendai hajar ban 2000 tengka 4 hun kinong hikai. Tenem ke darbar ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka kame Pimbet Put ka Meghalaya bat Assam. Dawa ke UDP na ke BJP ban Menteri Rangba ban Ajing Sneng yau ba san borsulai. Penpau kinong elam seng bhalang bade banjet iki statesman om iki politician ha ki election MLA banwan. Bat Palat Arsha Kiodor ki Marbam omi ke sarkar MDA ke jing'e uduk usuk ha ke jela. Ka kertong manikun ki election presiden kari India ka bami khman ka kenhun National Democratic Alliance belayalam da keseng BJP. Ka Draupadi Murmu kalawan poi menta ketayo ke jela Meghalaya. Bat kala syong jingelang bat ki MLA ke jela ban pan ke jingkersana ki kanang baganyo ke jingjob ha kene ki election ke banlong ha ka khat pratarik unaitung arhajar arpuar. Ka kertong presiden jongga National Democratic Alliance ka Draupadi Murmu kalawan poi ke jela Meghalaya ka hendro terik unaitung arhajar arpuar bad ha jingi kendo iki MLA jong ke jela ha Orchid Lake Resort ha Umyam kalapan ke jengkersan jongki Menteri Rangba ke jela Konrad Kongkal Sangma rengkat ba ulampang ke yang dorbar tawan ke jela ba amet ba lengdo bad kinong elam ka BJP kilalit pediang sungubha ya ka Draupadi Murmu haba kalawan poi ha kakat lingsun hu umroy bat nang ni kle mi ilang banwan syak Orchid Lake Resort. Kinong alam jong kiseng sen perthai ki badan haga kenhuan MDA. Kila pediang buro mengenai ke kertong presiden ke NDA bat kila kit bok kit ruang yaka bakan job ik election presiden jongkari. Haga ni ke jengelang ledon lang Menteri Rangba ke jela ulam pangging dorbar tawan ke jela Menteri Rangba abarim ke jela Assam Sarbananda Sonowal MLA ke AITC uba Himalaya Moktan Shangpliang kinong ilam ke BJP bat kibai-kibai. Ka Draupadi Murmu kamsyam natre ban keren AA ha kinong pathai kubor. Halor ke jinge kendo jongka ya ki MLA ke jela. Presiden ke BJP Meghalaya uba Ernest Mauri ulong ba ke Murmu kal kerpat ki MLA bakin kersan lameka ha ki election presiden. Kam tam ha ba ke dikalong kemi ke bami kemat ya ki riulum jongkari. Bat kinong ilam jong kiseng sen perthai kila penpau bakin ai ke jengkersan ke bapura ya ka bakan long ke presiden jongkari. Using only natural raw materials, Ventia Kurwang, an anchor length sarong known as Ventia Kurwang worn by Ventia MLA ke AITC uba Himalaya Moktan Shangpliang ulong ba kejingle isim beta jo ha kejingelang ke dewan ai buram ya ka Draupadi Murmu namar ba ke kertong riulum ke baikun ki election presiden kari ulong ba kejingle jo kamdai banle kamsan perthai ai hendrai bandan rengkat lembat ke Murmu namar kamdai bagawan ban yalap election hendrai ke de bakwa menikendo iginong mi kemat jo kejela om ya keseng ke bakidon ulong ba simnalet ke kejingelang kumu MLA ke AITC hendrai ulet panai mensia mega Murmu ba ke kertong riulum halor kajing sapriang ki kubor ba ula ban mino na keseng AITC bat ban let ban penyesok no bat ki wei pat kiseng menekun ya ki election MLA arhajar arpulai uba Himalaya ulong ba hadu mata udang dei MLA ka Trinamool Congress hendrai patla ban batai ke bahadian bat nan sapet pandala poi kisngi ngalayo ya ka jingkot sobha bangan don rengkat hakani ka jing yelang ka ba Niyo bangin ya kendo ya ka Madam Draupadi Murmu kepada ka President candidate jongka Rijungi ngawan hakani ka jingelang kadau kalong ba ngisngo bangi di ben ai buram ya kani kalong kami ba kadai
ke tribal candidate ia mentang ke post president. Ni baru ngidei nak ke state ke tribal state. Dengar haka jingsau jonga ngaso ba ngimdei bangin ya don kanu ke jing affair haka politics. Ngamdei hang ni bangawan bangan ya le politics. Ndrei ngawan hang ni bangan pen i ya ke jing don lem rengkat. Jonga bat ka Madam Draupadi Murmu. Ya kata ban ong tep bot hang no ban tep kata ngin sepe ke bahadin. Ndrei mentakasi ke jialang kamdei ba ong ban ya kanbas ndrei ke dei ke jingwan yuk kejat jong Madam Draupadi Murmu ni ban ya kendo yangi kinong mi khmat jong ke jela. Kalau wa ke invitation kawan ru yangi kum kinong mi khmat jong ke jela om dei on party lines. Pilot kono nomor bakani ka presidential candidate kadai ka reulom. Kum gini ki nyom ikmat jongi ro diberi ki reulom mengi. Pilot kono sko ber fit convince mi ta ki amade ka ya ki ban aju kesan ngene. Hoi. I Madam Draupadi Murmu ila kentu bad ila kerpat yangi barok ngripungut ki MLA ki badan hapok ka Meghalaya State Assembly. Ba ngi barok ngripungut bangin kersan bantep ya kebut yang mentajung i nomor ba i ong haka jingkren jong i ba idei i tribal candidate. Telada i ong hisngolem yang mentajonga kum kata ka tribal candidate, ka tribal woman, ka banengkong do, ka banlej, banlong kum ka President of India i ong sobha tepbut lem yang mentajonga. Te kata ka syong ha jingtip lem jong ki nong mi khmat jong ka jela menta. But ngala brief ya ka story jong ka ne ka president jong ka badai candidate jong ka naga parti ke jongi but kadon ka story ke bajrong bha kala simbanta hi bun kiliang kum ki member ki committee befer ka long ru ka MLA ka long ru ka MP but ka long ru ka tribal women ke Badingkong Tam ban long kum ka governor hapo ha hangte po ayu te po Jharkhand but manta pat ka long bo sutunat chuchu ba nakaliang jong u prime minister buron burom jongi Pak nakaliang jong ka BJP hi nakaliang jong presiden ko jong UJP nada la ibit ya ka ban kentiu pat sakawe kardan pat haduk bakan poi bakan sasimti no kum kata ka presiden jong ka India te hak jingkren ko jong ka ru kala kren bun syafang ki kentai syafang kum lo ban yada ki kentai ikilong keme namar ka ru kawan nakalong yeng ka beduk kum kalong keme ka sungthu ik jing e bat nakaliang jong kinong kren ba fair ru kila pen snow hak ba dei ki issue jong ka judgment reu ko jong hi hawade bat kane ka inclusion ni ka khasi language ke schedule bat kum ta ter bat kala kren khambun ka ong ba onda kala simti kum kata ka present bat kan sale sibun ki kam na ka menta ki thai north east khamtam ha badai ki tribal bat ka ong ru hak jing emu jonga nga sip tieng yu blai bat sultanat ka jing kren ko jongka ba kala kren sibun kumno ban penroi lane kumno ban ra syakmat ya ka nam ya ka buram jong kilong kemi nakaliang ko jong akum presiden jong ka parti ngala apil sya barok ki parti bakin kersian lane bakin ai kata ka support ya kan ka kandidat ka jongi namar ba kum pitip na ya kren ka parti mo ngang kerpat ya ki kum kita ki tribal namar ngi tribal state ban ai jing kersian ya ka ban nginum yo syu kum kani kalat kadai kalat let's say kadai ke bakaduk ne ke badang puteng ngamnang banong tang bakadai ka great opportunity na kamenta ka judgment reu ko jongi na mentai ngi barok lang bangin yo kum kadai kalat ban kersian ya ka presidential candidate ke badai na ka tribal Ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance haka sautrek naitung arhajar arpuar kala syemekarai ban kentiuno ekajing ajing yarap song pisa ne ka grant and age ke school ad hoc ke badan haka jela kabel urlong hadin kejing ki jungin kai ad hoc kibele syong ki patba miet bat sngi hakamat ka additional secretariat akanong ba shlong bat hakamat ka mini secretariat ka badon hatura ka kenhun menteri jong sarkar jela kabele kendo haka sautrek naitung arhajar arpuar kala syemekarai ban kentiuno ekajing ajing yarap ne ka grant in aid yaki school ke badan haka jela Menteri rang ba kejela Konrad Kongkal Sangma ulong mag sarkar kala rai ban kentiu ya kejing ajing yarap ki school ad hoc Bat ke sarkar beros kata kalau penduduk ars pak kat ar keluar tengka, Henry mentakan hab ban penduduk tam sasis pak keluar tengka hak sisnam. Bat mentakan long no lais pak kat ar keluar tengka. Ukonrad Kongkal Sangma ulong bagi sarkar kan kentiu ke grant in aid na ke benta di school higher secondary
secondary bat kinohikai science sada khandai hajar tengka. Hakaba kinohikai higher secondary kubijio arpusa hajar tengka shibanai mentakin yo no lai pulai hajar tengka. Kinohikai secondary kubijio arpo hajar tengka mentakin yo no arpu khandai hajar tengka. Bat kinohikai science kubijio arpu ar hajar tengka mentakin yo no lai pulai hajar tengka. Nalor kani kinohikai upper primary, lower primary, kinohikai Hindi bat ki fourth teacher jong ke SSA. Ke sorkar kalarai ban kentiu no akajing ajing erap sada 100,000 tengka. Hagaba kinohikai upper primary bejio khat 100,000 mentakin yo no arpu ar hajar. Kinohikai lower primary, kinohikai Hindi bat ki fourth teacher jong ke SSA ki bejio khat 1,000 tengka mentakin yo no khat pra hajar tengka. Menteri rang ba kejela ulong bagi sorkar kam shemlekren ne shemrai AA ha kabede bagi jengdawa kinohikai ad hoc ban penkiu san nak sispa ikatulop jengki man lang kesnem. And in the previous years, government of Meghalaya has been providing aid to these privately run schools run by the managing committees, and certain amount of lump sum grant is given every month to these schools. There has been a demand from the teachers who are working in these private schools run by the management committees that this grant and aid which the government of Meghalaya gives should be enhanced. As you're aware, in the year 2017, in the month of June, there was enhancement that was made at that point in time. And based on the different memorandums that have come, the Education Department has put up a proposal which the Cabinet discussed in detail. And we have decided to enhance the grant in aid to these privately run ad hoc schools. For the different categories that are there, the higher secondary, the secondary, and the science teachers, the Cabinet has decided as that the enhancement will be 9,000 rupees for this category, which means the higher secondary teacher who used to get 24,000 will get 33,000 now. The secondary teachers who used to get 20,000 will get 29,000, and the science teachers who used to get 22,000 will get 31,000. The other category is the UP, the LP, and the Hindi teachers, and also the fourth teacher of the SSA. In these four categories, we have decided to enhance the salary by 6,000, which means the upper primary teachers who used to get 16,000 rupees will now get 22,000 rupees. The LP school teachers who used to get 12,000 will get 18,000 rupees. The Hindi teachers who used to get 12,000 will also get 18,000 rupees. And the fourth teacher for the SSA who used to also get 12,000 rupees will get 18,000 rupees now. So the total impact of this will be roughly about 100 crores annually. So from 212 crores which is given now, in the coming years, every year the enhancement will go up by about 100 crores. So roughly about 310 plus minus crores will be the impact. So there's about 100 crores impact will be there on the overall amount that the government will have to spend. We have not decided on giving 5% increment. We have to understand the basic facts when it comes to ad hoc teachers, that these are basically privately run schools, and these are not government schools. It's like having a private hospital and doctors working there and government supporting with a grant to the schools or the hospitals that may be functioning. So therefore, the entire onus actually is on the managing committee. They may be charging fees. The fees never comes to government, and it stays with the managing committees. So this is a overall grant that the government gives because we feel that education is important, and therefore we give that grant.
So therefore, the provision to have a 5% increment was something that we did not take a decision on, and it will be difficult keeping the financial challenges and constraints. Even this decision that we took, as I said, has an impact of 100 crores, which I have been mentioning from day one, will have to be cut from other departments' budgets to make up for this, because there's budgetary allocation for every sector and every department, and based on that, financial decisions are made. So hence, it is not easy, but because of the fact that we have seen that there is always, from time to time, there is revision that is made in the different grants that are made to these privately run schools, we have decided that we will give an enhancement, as I said, for the first category 9,000, and for the second category 6,000 enhancement will be there. Na kaliang kinohikai hapok kalama jangka fastom gilapan pau bakim kemen ya karai jangka sarkar jela ban kentiu ke grant and aid. Bat kumta kena kenhuan kan se kendo aka santrek unaitung arhajar arpuar ban shim ya karai ke ke bakin le nang Nesha Khmat. Unong ai ktian ka fastom uba mebon lengdo ulong bakin hikai kim snow tenat ikarai ke belashim de kenhuan menteri. Nomor kinohikai kim shim ladawa ban penkieu kumbakal ai mentai ketulop. Bat kumbakalong mentai ken beteng bat kin sekren ya ke karai ke bapura ke bakin sashim haka santrek unaitung arhajar arpuar. When we kept telling them again and again and again and again that the salary enhancement that we are looking for should be uniform, it means should be the same. What they are doing is trying to divide the teachers. This is the same old policy that is being done, that is being followed by the Britishers while they were in India. Divide and rule. We are not happy, Mr. Conrad Sangma. We are not happy, Mr. Preston Tinsong. And we are not happy, Mr. Lakman Rumboy. If it doesn't have that much of money, like I said in the past, we will discuss. We understood. Our first demand stood at the deficitization. They said they cannot. We came down to the deficit pattern. They said they cannot. And we came back down to the 18% of enhancement and 5% of increment. The increment, forget it. We did not, it was not even considered. And now we are getting something which is just like pebbles with no value. Therefore, dear teachers, I would request you tomorrow morning at 11 a.m. to think this through over tonight, and please come back. We will have a decision tomorrow what we need to do and how we should move forward. We are not happy with how the government has decided to treat us. We did not ask for 50% of enhancement or 100%. Whereas if you take a look right from 2010 till 2016, there was an enhancement of 220%. We did not ask for 220% from the government. We are only asking for an average 75% of enhancement, but even that is not being given to us. When we take a look at the secondary, the higher secondary and the science teachers, we are being given 50% of what we demanded. Whereas if we take a look at the LP section and the UP, we got 25% of what we demanded. That is a blatant insult. That is a blatant disrespect. And that is something that the MDA government should not have done, because it should have taken us into account. Kekenhuan Menteri Kebelai Kendo haka sauterik unaitung arhajar arpuar kelasya mekarai ban penkela thamai no iki kendon jang Meghalaya Profession, Trade, Callings and Employments Taxation Act khat kendai spak sabuh nyo. Kebahukum set along iki breu ki bam siu khoi ka khajna kebelatip komka professional tax. Kani karai kelami haka jingalang jang kekenhuan Menteri bela penyadu Menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma beli tho bakat kum kani kejim kela thamai ke kendon.
Baru kinong siu khajna professional tax kan ban register ila dia, bari kini pensyong nongrim kat kum kijaka ki bahapok ke schedule area but non schedule area. Hagi jaka 6th schedule ne schedule area kinong siu khajna kan ban register ila dia hagi district council. Kat bajong ki non schedule area kan ban register hapok ke tanat taxation ke jela. U Konrad kongkal sangmau le pentip bagi sarkar kala rairu bakino kino ki bakamai duna ya ke iwei point pralak tengkah ke sisnem kinom dan kam satya ban siu ke khajna. U Konrad kongkal sangmau le pentip bagi kejing penkela ka kwaru ban penduna ya kejing pia ki kerdan siu khajna na ka khat arteli sya ka sauteli. Uloong bakan don ka ba iwei point pralak hadu lailak ha ka ba ka khajna kan long san spa tengka nang ta lailak hadu sanlak ka khajna kan long syajar tengka sanlak hadu nyo point sanlak ka khajna kan long syajar san spa tengka bat palat ka nyo point sanlak kan long arajar san spa tengka. U Konrad kongkal sangma ulong bagi sarkar kelarai ban pendamno eka kendon ke hukum ban set along hadu laisnem igibreu ke bam shimsiu khoi eka khajna. Ndre ha kejaka jongkani kan donno de kuna igibreu ke bam siu ka khajna bat kata kan longno de kejing hap siu hadu sausha ya ke beri ban siu. Nalor kejing hap siu ke sut ke belong khat ar nak shispa shisnem igitu ke baslem ban siu ke khajna. Kani kejing penkelai ki kendon kenegaan kan trekam nadu kesitrek uyayong mentag snem arajar arpuar. That is paid. We have decided that number one, there has to be mandatory registration by all, and this will be of course based on schedule areas and non-schedule areas. In the schedule areas, that will be done by the district councils, and in non-schedule areas by the taxation department. Second, we have also amended is that anybody who has annual income of less than 1.8 lakhs will not have to pay anything. Earlier, the people who had about 50,000 and below did not have to pay the tax, but now we have enhanced it to 1.8 lakhs. So there will be the 1.8 to 3 lakh slab, which is going to be 500 rupees, 3 lakhs to 5 lakhs slab, which will be 1,000 rupees, 5 lakh to 7.5 lakhs slab, which is 1,500 rupees, and above 7.5 lakhs, which will be 2,500 rupees. Also, we have decided that for decriminalization of this entire procedure, where minor offences like not paying the taxes would have led to 3 years of up to 3 years of imprisonment earlier. So we have decided to remove that provision, and now the only penalty that will be there is payment of 4 times the amount that is due in the whatever the amount that is due. The person will have to pay 4 times more. So that part of imprisonment has been removed from the act. And the last is that that there will be an interest amount at a 12% per annum interest for those who are paying late. Menteri Rangba ulapan bena bagi sarkar kala menjurru ke National Law University of Meghalaya Ordinance Arajar Arpuar. Nagbenta bantau ke National Law University hak jela. Ulong bayakan ke ordinance ansara aswa yang dorbar tawan ke jela nagbenta banyo ke jing menjur. Ndrek sarkar jela kala dep sim 4 ekarai ban penia cekmat ban tau ya ke National Law University. Nalor kini uliya tho bahaki ni kindat sngi ke sarkar kala menjur ban thungkam thungjam haga Model Degree College Rongjeng haga district East Garo Hills kumbalale haga Model College ha Patharkhama. Agreed to the creation of post for Patharkhama Model College, and this was the follow-up of that. And today we have cleared the Rongjeng Medical College, the Model College. We have also agreed to the creation of post, and that has been approved today by the Cabinet. I'm happy to inform you that the Cabinet has cleared the ordinance today, which means that the National Law University of Meghalaya has been approved, and of course this will have to go to the Assembly for final approval. But the decision to establish a national law school university has been taken today, and we are obviously going to work from a temporary campus for the initial time, and as we move forward we will be going into a permanent campus, but we intend to start this at the earliest, and roughly about 60 students will be taken every year, and the financial impact on an annual basis will be approximately 6.5 crores.
and depending on the assets and the different infrastructures created, the capital expenditure will differ from year to year. But as I said, we felt the need for a national law university to be there, and I'm happy to inform that this law university will come up. Konrad Kongkal Sangma ulah pentip agen ngasngi bula dek biakran berulam pang geng dorbar tauan kejela ban ailat no iki MLA kejela bakin keren lagi tien lajong laga dek kasi ne garo hapok geng dorbar tauan kejela. Hendrai ulo pat bakin iki MLA ken hab ban penkre pat ek jing tho jongki kabalapan kelas ka ketien pareng. Ulo bagane kejing ailat kan long tang habawan ra iki motion ki resolution ne habayata helor kejing keren mat pang ulat kejela ya kamang tengka. Menteri Rangba ulang bagi sarkar kan tahu ya ke commission ke ban pet kerpang ha ke bayadai bagi jing penyat skul ha ke jela. Bat ke sarkar ke dan jing saukia na ke benta ke bah kamiat jong kinong hikai ha ke jela. Kamtam ha bagi sarkar kamlak bentuklar ya ki skul jong kirio shimet. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kelasyong ya ke dorbar liur menta ke tayo. Banyatai ki bubun ki kam ke bedai bat ke council bat kumjuru ki kam ke betengko bat ke council. Bat hakane ke dorbar ke kam ya penbet puat apa dengan ke sarkar jela bat ke asam ke dikamat ke bakloj bah hakane ke jingatai. Kam tam ke soskular ble soi banya penbet no ya ki hinriu teli ke jaka kap puat ke beren apa dengan ke jingya kaja hakawat ke baar. Kani ke dorbar liur kelas sedang hak hinriu terik menaitung arhajar arpuar bat hagesengi ke babuat ke yang dorbar ke letai sani halor ke memorandum of understanding balai soi de ke sarkar Meghalaya bat asam banya penbet ke jingya kaja puat. Kani kamat kalami ekajingnya tai rungba ke resolution belawan ra do MLA ke Kongres Nonong Ston ubak Gabriel Waklang. Hagani kajingnya tai kalami ru kajingnya keren halor kajing berngem jangka council bat kihima ban ujor ke ejahar persya ke MOU ki ar sarkar ya ke bau executive member bakmi ke tanah ilaka ubak Jambor War. Ula pentip ke council haduk menta kadang ap ikarai jangki santli kihima. Hagabaidai bakajing ujor mokot duma. Uli itu bau Chief Executive Member ulat hawe ke Coordination Committee jongki MDC ke liang sensyar ke liang persya bat kitik nong sensyar banyatai halor ke nega soskular penbet puat bat hadian kalapha ekjing ajing mot ke sarkar jela ba kentu badai bencong bisyar thmai biang ya ke soskular. Hendrai namar ba ke sarkar kelapen nya kadak bakam kwa asyu ban faidin kumta ke komiti kelarai ban ujorno da ke mokot duma. Ula pentip ba ke komiti menta kadang ap ekjing akitien joki hima ya ke ke bakila le halor ke nega kam. Hagasngi Syong Dorbar ke Benengkong Chief Executive Member ubat Titas Starwell Khan ula berngem ke sarkar jela bu unsapha no da kejing tho sya ke sarkar pedeng ban pentip ke jing pen slam jong ke sarkar jela ban plat no ke bahak song pisa ba ke sarkar pedeng kalai na ke benta ke health bat sanitation. Uni ukli ke KHADC ula ong yakani ha bajubab ke jing keli balawan ra du MDC ke mokorwat ubat Karnes Sosyang ke bayadai bat ke bahak ke ba ke council ke deban yo na ke sarkar. Ubat Titas Starwell Khan ulong baka council mentakan dawaru ke sarkar jela bahkan siu lang no bat kasut alor kene ke song pisa kabalapan saateng ban pelat syaka council. Nakalian kasi ang nakalian di officer at state government nakalagi at dia pernah kasultan reform village health council hindi nambut para bersikap dari depan mulai membuat aturan bahasa ini baik ini bahwa anama dan daerah seperti anama Indonesia akan ministry ila kuat yang ban interpret of seperti yang lain ada yang boleh siapa ministry for Delhi bagi pasunyo yang bukan ada benda. Bahkan orang ini tidak bahasa ada, bah lada kasih orang kampung yang bukan apa pun kemudian lada kampung lagi karena pasunyo bagi interest. Ini kalau syah dengan sudah di orang member berapa banyak syah, bah kalian kat sini Cynthia ini kemudian juga bukan juga isi yang begini, bah pet finance. Bala tepat bagaimana bagi itu dia kasih bagi tayo nakalian sa tanah buat nakalian begini unit yang sistem regulation or semesta tepat itu oleh
Hagani kedor baru Chief Executive Member ula pentip ru baka Council Dangshan kelarai ban sakot ega jingalang bat ki klik nong sensyar na gebenta banyatai hilor kisah skular blesoi hapedeng ke Sarkar India bat ki khasi state. Kaban long haswa baka Sarkar pedeng kan penkla thamai ki kendon jong 6th schedule kariti sensyari. Chief Executive Member ula pentip begini haba jubab ika motion belawan ra dunong yalam kaliang persya ubak pensingan NCM. Halor ka jingdan kam menekran ke history jong ka rikasi haswa ka jingwan jong ka 6th schedule. Uba titos Starwell Khan ulong bakane ka motion ka de ka jing kersiu thia ka council namar ka jingnang do bor jong ka naga sngi syakasngi. Ula menjurru ka jingdan kam banchong bishar biang ya ka instrument of accession and the next agreement belesoi hapeng ki khasi state bat ka Sarkar India. Ula pentip badai namar kane bag executive committee shen kan sakot ka jingalang bat ki klik nong sensyar halor kane ka kam. Kat bakam padan kejing penkla thamai ki kendon jong ke 6th schedule. Ulapan pauru e kejing sngo baka council ke dewan ra no ada ke resolution ban penklanyi kini kisah skular belete bat kari India. Uba titos Starwell Khan ulapan tibru e kejing darbar baka council ke lapan krek menta ban itu no e kikato kani kejaka harut ke Surok Shillong Guwahati ban pedlong kum kayo bandi ki merat bamdo. Haba jubab ika motion belawan radu MDC ke Mauhati constituency uba Charles Marengar halor ke jing jong kipat nong rep ki bahapo upod usam jong ka council. Uba titos Starwell Khan ulong baka executive committee ke senguru ika jing don kam banbo ya kum kani kayo ke bante kendon ya ke jing wan poi ki merat bamdo na syabar ke jela. Ula pentip bagi district council kadang penkrek menta ban itu ika jaka ban bo ika yo ban kini kayo kan don ki doktor na ketenat veterinary ki ban pet ki merat bamdo ki bawana syabar ke jela. Ula pentip bro bagi district council kalawan ra ika livestock regulation bill arajar arpuwe ban kini ke bill lapha ulat ke jela ban yo ika jing menjur. Nrei ulat ula penpai biang ya kini ke bill caka district council rengkat ke jing ai jing mut bat kini ke bill kadang don menta bat ketenat veterinary ke Sarkar jela. Nang yesa pengi nam taki wepat ki kubor in suan pai hadin kini kijing penmena. Now PCN ang nagajanmit ngina pai biang syagi benta jong ka kubor. Kidon katto kani kijing tay jong ka Sarkar kiba habalas dang yaki ki ay jingkermen nagabenta ka baha kamiat kipat ba. Henry om jula apat ban pendep yaki. Kumta ke dorbar senong nongkra ha ke distrik Ribhoi Keladawai ke Sarkar jela bahkan pa pendep no ek jingtai jongka politeknik kabala susakut steng menta lapalat sansnem namar ka jingbam tresho jong u kontraktor. Da gejing sokya ke bajur halor ke jing sya no asra ka weni jingtai jong ke Sarkar jela. Ha ke sautrik unaitung arajar arpuar ke dorbar senong nongkra kalelet banjurib ya kena kejaka belatmu ban penieng ya ke politeknik. Haga bagajing tay gabasakut no tang marjiteng mentala pelat sansnem klaim dala ban pendep syudo kontraktor balamang bansna kene project. Haga jing ni jurip kinong yalam snong la ya don rengkat ru hang ne bal alam kemat ubak Celestine lengdo orang bak snong kenong kra haga baledon lang secretary snong ubak pendap biang John lengdo ubak min makri ubade ure orang bak kathan kibatrish tom manra kene project nang bagi kun samla kinyo egajing mentoy. La ban kedau bagani ke politeknik project lamang naruk ke senam arhazar kat pra ha ka jinglut ke balamang nyu klur tengka ban lobo opor ban pendep yaka hapo ka arp sau benai naduk balamang yaka bat kumba ar klur ladap mang ha ka wat ke beningkong ban snai ke project ndrei la champan ban bai ke project la sui no do kontraktor klem pendep la palat sansnam yai. Na kaliang kirang ba bakentup ubak Celestine lengdo ba ubak min makri klepen pau ke jing saudiau ku bakrau halor ke jing sya eno asra klem da pendep ingin ke project mantala palat sansnam tam dau kontraktor bat kedau ayushil ndat ru ki borsnong kim yo jing te bi bla sui eno ikene ke project kabla ban warra pen ban ke jing do nong ye ki khon samla bat ka bapen serwakai ru ke pisau pat ba Kilepen pauru banamar ke jing eno steng por ke jing sna kani ke jaka kala shra bat ke kering pat giru syem kabu ki bale ki kam sneo bat ki kam auria ke bala ban bo pat ki pat nong snong ha ke jing ma ban kaliang kini kinong ilam snong gladawa mardor ki bor ke Sarkar jela kam tam ka tenat ke badai kemi ban syem kian o mardor ke project bat ban pendap ki jing tai balamang ha ke politeknik na ke bentak jing mentoy jong ki babon balang. Yenrei ke ba ngisyam menta kalong ba nado arzat kat pra la aya ko ordar man te ya keneka institution henrei hadu mentang yo i kadang sak kongrang
kalong penban kajaka kaba kadon kajing ya songkai jing yadi abam kabon ra kajing sniu shibun yanamar kata nakaliang jonga urba snong jong snong nong khra lambat ki pajba jong ane kathan ngi kerpat yau kontraktor ngi kentu yu bon pendap no katkum ka sanction ka baulayo katkum ka wok ordar ka baulayo namar nadu arjar kat prahadu mentajin sans nam tam i kane ka jing tei kadang sa khongrang kumne tengalong ka jing du nong ya ki briu jong ane kathan kham tam i khun samla ki bukwa ban pule hai ka ki kelas ki bakham chanang Andrei kihap banbe syasor kihap banbe sigwi jaka namar kane ka institution ka ba tehang ne dang sa khongrang dan namar kata sai sisin ngi kentu ya ka sarkaru bahkan lek loi ban pendap ya kane ka jingte Nagaliang jong karaj bat kasnong ngila sim khia ban penyo ya kane jaka ban ai sa ka department ban ra ai ka loi ka par phuse kane ka long ka jaka ka ba Manra ay kajing sniw namar kani kajaka kaying kabadon hang ne long tang kajing nyari kai jong ki sumla bat ki briu benabar gerlong kajaka kajadi gabam ti ngakerpat ya ke sarkar dan burom jongi mat kamju yo kontraktor lada umperla bantai ke kabhaba ya kani kakam la kensel no ya ka bat ai skiwe ki bala namar ba kumbangi imenta kani kajaka kalalong kajaka kabama te nagaling jonga bosim keding kitli nadu basdang man paniyo aya kani jaka haga government ngasusi edu kata nama ladakimla nagaling jonga right bagasinong ngim bense ban sim na kawai pat kesinjam da kabangin cancel no aya kani jaka nang ba kani ka jaka kan namlong namar kani jaka kabangi yang mentaro kadi jaka ka keper di jingtung jing tep jong ki briu jing ne ndai da ka jing menjur lang jong ki atli ki senang buat karaj atli ki raj nila ai sumha sa ka government nam ta ne jika ban pendep nagam ta ka jing roi par jong ka district ibro ko we bat menju ki nong jong senang jing sine Kaseng United Democratic Party haka nyautrek unaitung arajar arpuar kaladawa na kaseng Bharatiya Janata Party BJP ban na menteri rang ba kejela Konrad Kongkal Sangma banle AA persya menteri sarkar jong ke BJP uba sanbor sulai halur ke jingkeno ba syem lanyo kor presiden ke UDP ubalong ru ulampang geng dorbar tawan kejela uba met ba lengdo ha kepor burang ai jingkren ha ka jingelang bat ka kertong ya kun election presiden jong ke NDA ka Draupadi Murmu kabelalong ha ka hendru terik unaitung arajar arpuar ha Orchid Lake Resort ha Umyam ha ke distrik Riboy Ki MLA bat ki MDC ke UDP ke penram jor ke jingle jong ba sanbor sulai ubaleng ban persya ke jingkran ulampang ha kepor budang penpau ke jing sokya ke jing syak thombor ki pat reulum kari ha khamat jong ka kertong presiden jong ke NDA General Secretary ke UDP Dr. Jamino Mautho ulakentu ke BJP bagdai ban ajing sneng da ke ba penshita menu MLA jongka bat ki lekenturu ya unong yalam ka Meghalaya Democratic Alliance Konrad Kongkal Sangma ban le AA persyayu de ke ba ajing sneng yu ba sanbor sulai Dr. Jamino Mautho ulong bakat ba uba met ba lengdo udang keren halor ki babon ki mat ki bakentop ke jing syak thombor ki rit paj bat ki riulum bat ba ula keren ru ke jing pendrong ya ketien khasi bat garo ha ke 8 schedule nang ta ya ke inline permit bat ki begibai uba sanbor sulai ula pentot ke jingkran uba met ba lengdo bat kumta ke seng UDP ke sngo bakane ke jingle uba sanbor sulai kamlong ka bayhap satya bat ke bamdai rukom Di nagaliang kejungi mentakaski kumki nongelam jong parti ila syong nagali kejingelang ke kerki bat ngila penpau ya ke jing sngo nagaliang jungi bat ngi penrem jur ya kane kejingja menengkaski hakaba minister ba sanbor sulai interrupt ya kane kejingkren hakapor ba presiden jungi ulang keren hakabede bagi isu sebeper di ngi nakaliang jong ke parti ngi penrem jur ya kane bat ngi kwa ban ong hakmat jong presiden jong ke BJP bat ke BJP hiru kum ke parti ba kide ban take action halor kani ke jingja bat hakju ke poru
ngi kwa ban ong yo leader trong ke MDA mo Sri Conrad Sangma ba nakaliang ke jong uru ba untuk appropriate action hakabai dei bat ka unparliamentary, uncivil, bat ka unruly behavior jong iba sanbor sulai. Executive Engineer ubala syong that jong ketenat PWD Buildings uba ransom sutengah haka praterik unaitung arhajar arpuar uloong. Ba kijing keno persyayu kilong kibam dan nongrem bad ulamaham banang ni syakmat. Unya no da kelenti jong kaan persyayu kino-kino gibreo ne ki kenhon ki bakeno ne kentho persyayu klem kano-kano kasabut kebabiang. Hakabai day bagajing keno kasang HYC kat kum gajing yo jing tip leng baga RTI na kaliang ubaran sam sutengah habai keren beginong patay kubor. Ula pensay ba executive engineer bat ka office jong u Kim Don Bor AA ban penkala ya ka tender cost na marga bor jong u EE hakabai day bat ka kampisa kalong tang hapo anrew lak tengka kat kum ka financial rule. But what ban pen kiodor ke jing pentrei ke project ru ha ban yat kat kum ke official but technical procedure ha ke baki tenat boper ki de shong jing yalang ban tai sani but ban ai ke jing menjur. Halor ke jing keno ba amshim le jing menjur na ke high power committee shwa ban pen kiwe ka dor. Uba ransam sutnga ulong ba ke office jong UEE kamde ke bor ban wat ke jing menjur jong ke high power committee. Halor ke jing dawa ban pha toket de ke CBI uniu engineer bala shong that ulong. Banado kasni baga dom kala khalem uladep ban kubur badai bandon neka kenhun toket ban lap jing shisha baro. Parulang babaro kidan neka hok ban pan jing tip leng baga RTI henrei de ban sngoto bah ya ki jing yo jing tip namar lada omnang ban batai bah kila ban yalam baklai ki weipat. Ulang bah ka jing te ya ka assembly ke batamai om shim lakmi nepet tang marwei ya ke jing te baro ko wei. Henrei kila dan ki kenhun baper ki bapet bat kmi ya ke project. Kabang akwa ban pensai kadai ya ke jing keno hakabidai bat ke jing penkelah ya ke tendar kos dau PWD building hakabidai bat kene ngakwa ban pensai bau ne ka office UEE kamdai ka bor bat omla hiru ban penkelah ya ke tendar kos namar ka financial power jong kadai tang riulak kat kum ke financial rule. But nakabenta ke estimate ban revise ya ke estimate lani ya ka cost jong ke project kadon ke official but technical procedures. Ningkong hakbidai bakani ke technical and fine official procedures ke office jong UEE ke penkre ya kani ke revise estimate but kapha Saka office jong CE bau CE un approve ya ke revise estimate. Hadin bala approve ya ke revise estimate u CE upha ya ke approve revise estimate saka user department. But ke user department ha kabidai bat kani ke assembly ke Department of Parliamentary Affairs. But ke Parliamentary Affairs Department hadin bala yo ya kani approve estimate ka khot but ka shong ya ka departmental sanctioning committee but hakane ka sanctioning committee ka don ki khot lani ki member nakaliang jong ka parliamentary affairs department na PWD building but Meghalaya Legislative Assembly Secretariat but ro na ka finance department but hadin baladep syong ya ke departmental sanctioning committee ke parliamentary affairs department ke ya ke administrative approval but hadin bal ya ke administrative approval ke parliamentary affairs ke pha ya ke sya ke planning department but ke planning department apa ke yo ya ke prioritize kabu hakmat ya kini ke project. But hadin bala dap nak planning department. Kap late pat day support ke finance department. Banyo ya ke sanction. Ke finance department ke accord ya ke sanction hakabidai bakani ke revise cost. But hadin bala dap accord ya kini ke sanction estimate jong ke revise estimate. Ke finance department ke pat day ya kini sya
ke Parliamentary Affairs Department. But kumjuru kaptha ban le ya ke badan kam. But hagaju kapor ka airu ya ke kopi sau CE PWD building. But CE PWD building ru hagaju kapor laptha yu ban le ya ke badan kam. But hakabi hadin balayo ya kene naka office jong UEE kale ru ya ke kabadon kam. But hakabi dei ba kani kabenta ngai ngap kwa ru ban ong hang ne kadon ru kawai kabenta kabala keno ba ya kani kajing penhe ya kador lani ke estimate baklam yo ka approval na ka HPC hakajing sisha ngakwa ban suyi thu ipi bahaka bidai ban yo ya ka approval na ka HPC ka office jong UEE kamdai re ka bor lani ka authority banwat ya ka approval na ka HPC but ngakwa aru hakane ka por ban batay ba katkum ke jing i jongi hakato ke RTI kalong baki kwa banbu ya ka kenhun tokit Henry nakaliang jonga hakato ka por na try pi ken mau habang ya kendu hakato ka sngi bajia ke jingjia hangto nakaliang ka jonga hakato ka sngi hi ka bajia kumto nga kubur bandon ka kenhun tokit knang bangi ngin lap ya kejing sisha ha ka bidai bat kani ka kam nga sukwa ban penkut ha kani ka por baka RTI kalong ka badon kam bat ka deiru ka hok jonga kadai ka hok jongi ban yo ya kejing tip Henry ban interpret ne ban batai ya kejing tip ki bang yo lani ya ki informations day mandasot ho bha namar kini ki information dangi menang ban interpret kila ban yalam baklah Uba ransam sutnga ulong bagi dan kiriu shimet kibala keno ba uladan kti hakaban kemi egejingte yak interstate bus terminus ISBT bad ula pensyai ba syabledan benta AARUM bad kejingte yak ISBT namar yakni kakam la IT ban kemi dakatanat PWD roads dakatanat PWD buildings Ulong bagi jing keno percayu kila benelam baklai kipat ba nang ni syakmat lada don ki bakeno klem ki sabut ki babiang banse banyak no da kalenti jongkaan ki jing kento ki ba POE na ki briu shimet na ki social media hakabidai bat kat tu kat ni ki benta bat kini ki benta ki baki briu ki keno hakini ki sngi kadai ba ki keno banga nga supervise ya ka ISBT bat kumju ya ka assembly building ngan pensyai yang ni hakabidai bat supervision nang taka ISBT ka supervision kamdai na po PWD building bat umdai UEE PWD building kadai da kawai pat ka division bat hakabidai bat ka supervision nang taka assembly building ngakwa ban itu IP ba ya katay ke project ban supervise katay ke project kadon ka supervising team nakaliang jong ka PWD building ngidon ka team lan ka kenhun ki engineer bat ki architect ngidon ru naka liang jong ka design associate na Delhi kibedon lagi jong ki architect bat ki jong ki engineer bat kham tam naka company ka pentrai ya kani ka project kidon ki supervising engineer lani ki project manager ki bapej ya kani ka project borok sisngi bat nakaliang ki jongah kani ka por ngakwa ban ong ba hakabidai bat ka
Hakabidai bakajing pej ya kata projek. Mdai tang mangah. Henry ku mengelabatai mentan ngidon dekat tim jongki engineer bat ki arkitek. Ngakwa akan ngapor ban syu penkut hakabidai bakani bentah. Ban ongru ba kini ki jing kenok lek sih. Kila ban long kiban ya lambaklah. Ya bebuan balang. Ban ngakwa aru ban pensko. Banang ni syakmat. Kum kini ki jing kenok. Kim dei syu bandan. Ban lada dangdon syu ki bekum kita. Kam ban se na kaliang ke jonga. Ban sim takawai pat kalenti jong ka an. Hagini kisngi lasaki gejing iki jongki bebon kiseng bandawan ke sorkar bansiu pendap no ya ketulop jongki. Kinong teri Asha hapok kelama jongka Meglaya Asha Workers Union haka hendru terik unaitung arajar arpuar kila berengem ban penlong ya gejing iki lada ke sorkar jela kam kentiu no ya ke bai sngi jongki. Bat lada kam siu pendap no ya ketulop jongki. Ya kini kesur lepen paupat ba biang da kinong elam jangka Meglaya Asha Workers Union belalam kemat da ikong Mirajun Mersing kum ke presiden ikong Bettina lang state treasurer bat kiwe kinong elam kibala kentok da beteng e kibor ke sorkar jela kabala chusngap bat klempen urlong iki jengdawa balabu kemat kinong teri Asha hendrai la syalam bakla da basiu kedor teri kam klem da pen urlong pat ya kedor kat kum ke jeng mang pisah da ke sorkar jela ha kejeng ekran bekilat patai kubor ikong Mirajun Mersing Iloong ba kasorkar MDA lang bakat nat trekam jangkokot kakya kalale ben shishay kajing len ladia jiginong tre Asha haga badon na pedeng ginong tre gibakem yo satya wat ka fixed incentive ka ba arhajar tengka bari bensir ka sorkar jela bat arhajar tengka dak sorkar pedeng kabalebu jingnya skade e bat penbitar ru ginong tre Asha ilitho ru bah ka sautrek benail ber arhajar arpuar nakaliang ka seng ginong tre Asha lada benya kendo yu menteri ketenat kokoi kakya banyatai halor kini kijing e jongki hendrai hadu menta kani kadang saateng bat omsyem lalei e halor kani kamat jongkinong tre Asha ikong Mirajun Mersing ilepen paru ikajing e akabedai pat bat kajing betha tmai jong sorkar jela yakinong tre Asha akabedai bat kajing tre lang baki online service kum ke online payment kajing recharge mobile bat kiwe kibalish benshet ban tre yaki Asha klem da yo apat ikanong kajing siu kwa biang newat ya kajing tikena kakam kabaki tray bro skata nagaliang kani kaseng jokinong tray Asha keladawa bagi no tray Asha kidiban yo no ya ka appointment ka bapura bat bagi sorkar kadiban siu pendep no ka pisah bagi diban siu syaki habar ko gejela balada ke sorkar kadang sengap menti kini kijing dawa nagaliang kinong tray Asha hapok kalama jangka Meghalaya Asha Workers Union kinshim sedan nagalenti ke beteng e bat ban mi madan banyaki bandawa ya la kahok ya ka fix incentive jongki Asha kabalong arhaja tengkashi benai kabamut riu tengkashi sni mon penkiu no Asha kalai spa tengkashi sni kata kebanipan kadai na kaliang jongka state government kamdai na kaliang jongka NHM lane kamdai na kaliang jongka central government je hadin nang tu bade ka jubab ka bahara tugas ni ka ba ulakran hangne ngidon batni ya ka mainits ro uang ba by June temut hau benai June unkhot banyakran ya kinong yalam jo ka Meghalaya Asha Workers Union ban shim ya karai la un ai ne em ya kate uang bangan da pha examine shwa ha ka baya dei bat kani tengi la ailat mentala sau benai tam ba un study bu un le ya ka badon kam la dadon kam ban le wat ya ka homework ru tengi kwa ba ka result ngin yo no la ne ba unkhot no ru banyakran bat penti kena no ye te jing dawa jengi Tia sashi kertin ru so ban ong nakaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union ngi song thu bangim la shu ban sha ikine kijing sha le ban ikine kijing sha ban ban ikine kijing sha nyau ban da ka baki pentrai kpot ya ka kam ya ka baki mjusin regular ka pisah ki jungi ki ale ban bat kai ya ka pisah ki jungi ngi so ban ong bala da nakaliang jong ka sorkar ki ka state government ki jungi ka health department bat kumju ru ka NHM lada kamla ban le lane ban pendap iki kular kumbangilai keran menha kesau terik jong Julai arhajar arpuai nakaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union sasisian ngen haban simbyang ya kelat ya kijing ya ki kibasyak mat tambangim tip kibakum kino kijing ya ki kibangi ngin sim reni manse ngin haban simbyang ya kilat jong kijing ya ki lada ke sorkar kam sengap lane kam patiaw ya ki kijing dimans kijong
Kaseng United Democratic Party hak simbalang jongkateo kelepen bena ya ke kerteng u Dr. Amanwar. U Direktur Berem Ketenat Kokot Kekiak Kejela bonlong kertong jong kaseng u banyak konik election MLA Arhajar Arpulai na ke North Shillong constituency. Ka United Democratic Party hakan rutrik unaitung Arhajar Arpuar kelap pedang buram bat penskam u Direktur Belasong That jong Ketenat Kokot Kekiak u Dr. Amanwar kumudkhot bapura jong kaseng UDP. Bat ubahnya kunru iki election MLA Arhajar Arpulai na ke North Shillong constituency. Hagani kejingelang kablalong Hakasi National Dorbar Hall Hamokhar lap yang buram u Dr. Amanwar do Presiden ke UDP uba Ahmed Balengdo rengkat kejingan lang u General Secretary u Dr. Jamino Mautho kinongelam ke UDP ke begentup uba Polengdo uba Titos Starwell Khan ki MLA ki MDC ke UDP bat kiwe-kiwe. U Dr. Amanwar ulong ba kejingrung jung usha ka kamsan perthai kedai namar kejing terang banyai beteng man ajing syakri upat ba. Ulong bawat la uladon san pupras nam kerta ndrei usngo udang long kum usamla ubadang don arpuh nyo senam kerta. Bada kejing don live sau senam ha ka kam kamu utrei kum ta unyala meki pat ba da kejing syampang. Ulong ba kejing pediang ka UDP yu ha kene kesini kan long ke AKA kebansa akan mau. Namar badai haka hendreu terik unaitung syajar kendai sepaan rupau. Belatau keseng APHLC haka ni ke jo hi ke jaka. Kebela penlong ke jingelang. Uba Ahmed Balengdo ulong ba kumbala sedang ke jingele bandawai la ke jela naga ni ke jaka. Kumta ke jing sawa ke bom kan sawaru naga ni ke jaka. Bat kan lir uban sawa hakel yang ke jaka jong ke jela. Ulong badon ke balaong baka UDP kan job arpongut ke election banwan. Hendrai di bentrish tom ban job palat lai pungut ban sensyar sendon ke jela. Kiwe-kiwe kinong keren gilaong babarosh kata ke jukhot ke UDP kum ke tim B jang ke Kongres ne ke NPP. Hendrai ke election ke banwan ke UDP kan long bet ke tim A ke ban sensyar ya ke jela. Nama parti UDP berpiang supaya ban kram gadu-gadu ke jing atatin. Ikloy ban buram ya kajing ang mulut kejongan. Pangadang don service semua wat ong yang ada di wat penbuar yang ada bangan ni cepat kabangan terakhir dalam serka. Bat hadu bangan nasyong thai dari harta keluar bangan seni. Ublay uayani kebor. Panyale ek jige om makan lagi. Nasyong thai akan naik puteri. Jauh beraju. Hendrai akan nasyong thai. But kani kecing sim bentar cuma dengan rung. Syakani ke seng dari katam sang hima sima kalau namar gidan kecil sokya pat gidan kecil wala ngaladan sang bukan pasang nerta kibawan kiong ulajan kut kepor pandai udang lu Nerai mentang kasih dengan orang, jumpa begini mentang kasih berdan kon orang ni. Karena cuma dari satu fastem. Nerai ngan orang slow. Kemudian pada artinya art fastem. But kalau jumpa kuat, naik di fastem, ngadon ke experience. But yang ni ke experience. Pada ketika jisu sama juga ingin try shiphem pada rak yang tak sensyar kada kabangi anggur pada shikata. Ka Dorbar Shnong Jayau pelun kala penlong ya kejing yat Shnong bat kejing pahara hakeleng kejaka ki bahab apa uput usam jong ke Dorbar Shnong. Bantek lakam no iki kam runar ki bapentut ya kejing Shnong shengan hapok kathan. Kamtam kejing syok klep iki brio ki bamdai ki trajela kabala penjak buram ya kathan hi barok kawe.
Banile abnaman rabiang ya ka syong suk syong san ya ka tanjayao brokowei kam tam habagani ka shnong kalapau hagbeide jing sha sho klep ki briu bamde ki khasi hagamiet jong ka artarik unaitung arhajar arpuar kadorbar plun jayau rengkat ki samla shnong bak seng bhalang ki penlong da ka jing yat shnong kat bagi ni ginang lam shnong gidang yat pahara la sakiru bawat ka seng kan thai jayau lang sning bat jayau pedeng ki penlong ki jing yat shnong ban amai lat ki riushim kabu begin le ki du ki kam sniu ban pento abriai ka shnong jayau Ucaman kedorbar shnong jayau plun ubak pentingan dondor nongrum uloong ba kajingyat shnong kadai hadian bagi lemi kijing tombor bagi jing shop pen mensawi ki brio ke biak lenti klem kanu kadau kebelajah kini ki kendat sengi uloong ba kedorbar shnong jayau plun ke penrem jur ki kam tombor la kadai kijing pen mensaw kajing pendeko kinu ki brio bakalong ke bamlak ban pediang satya ubak nongrum uloong ru bah kini ki kendat berai ke belalej kajing ya sho ya ki brio kelaja kha patkan ni kelapan bu nam ke snong ndre kidap daga jing sultanat bagi pulit kli oban kami ke bidan keti haki kam tombor kajing temu jongi ya kene kajing ya pahara ka beneng kong kalong ba ngi ko aban ben pau syak perthai bro ko wei ba ngi kong ko dorbar snong je ya pelun ngi penrem jur ya kan no kajing tombor bat kajing syok ban pensau ki breu ki ba ya la ka jong ka lenti ki ba syok klem daw klamau bat ha do teng don ru ba ki do la ka jong ka mensem ba kodor kajing syok kajing edat kala ban long hauput usam jong ki dorbar snong jeo pelun ni halaim kra ni laban ni sasela ni sapo lom sorbe satai ni wat udai puru re kanu ka kam thombor hite kadai kum ka dorbar snong je apulun ngi penrem jur ka strong condemnation yang kanu ka act of violence physical assault ka ban shim ya ka jing em jing breu ni ka ban mensaw iki ban pendeko iki kalong ka ba kum ki para breu ngi ngimla ban pediang namar kini kijing yesho edat kamanra kanu kijing bah ndre kawanra panbantang kijing sosi ki bahaying basem ki bakna khmi lenti baki khon ki khti kin wan siyeng ban wanra la kamai kaji ndre poi siyeng wan man da kijing place na ja kijing deko bat kini ge dong kum ki para breu kham tam ngi ki khasi ki bete breu te blehi ngenom la ban pediang ban ngi persya ban ngi peremjur kom ni ki jing yesho ya ki bre ki baloi ki bomdon kan no ka daw nrei ki bashu ya lenti ki bawan la ka kamai kaji ki bawan ya la ka jing don kam ki bawan ki jing pule ki bawan ban trei ki kam ki ba le se ha ki snong ki thau jongi ki wan namar ba mdon ki we ki ki breu pa ki bala man trei kom kita ki kam tingi perem jur kom gini ki ai baja kani kalong ka jing sedang bat nang ni syakmat ngin se ya pahara hangning ni thu ipi bagila don kita ki sandorbar ki samla na ki sandorbar ki rangba ki baya bat kam snong bat ki donru ki sang bhalang ki baya wan ban snok tilang bat ngi hangni mentak sngi ban ye peni kata ka jing teli kum ke snong kini kisang bhalang kidai ki badon unit hapo jayau bat ngila khot lang yaki bat kile kloi ban wan ban snok ti lang bat ka dorbar snong jayau pelun ban ye peni kata ka jing teli bangi kwa ban te la kam gini ki kam sne hapo snong ka thau jongi ka dorbar snong jayau pelun kalapan pauru ke jing sokya halor ke jing penlong ki riushim kabu ye ki surok ka jayau bat akibe ki jaka kum ki jaka di drugs bat kani ka bu ka jing ma ke snong ka thau bat ka jat benrio bat kalong ka badan kam menetrish tom mer dengkong yau drugs ulong bagi riushim kabu ke mchim lapanan kam tang ya ka jayau kum ka jaka di abam ndrei bat ki jaka ki badum kum hawa amkra haga babon ki kali ki yang haga por menmir uba nongrum ulong ba kum ki bor peniat snong kan sekren bat ki pulet bagi niat pahara haga jaka ki bamdon snong dan thau ka baga jing sniu ka jelai kam tam halum jing tep lau mali ka bani ka jaka ka bay de tiet eu drugs ngajing i kajing sniu jong new drugs kala sedang mensutit bat ngidei ban trish tom ban rat ding hong new drugs
ki jaka hoi pi ong hang ni jiao ki don ki ba ya pen long yang ni ke serok jengi bakom ki jaka di jaka bam henrei mdei tang hang ni pin pe segi ki jaka ba khamdum kom chiti sepo wa am khra pin wan janmet ngasai pir pin di ai lenti pi ui kumno ki kali ki yang situ henrei menta ha ke jengi kendu bat ki polis ha ni knyat singi nginsa kerpat nak kiru bakum iti ke jaka ki ba mdon snong mdon thao ha bagi jingsne ki jelai ba kamtam ki tu ki lom jingtap salamali ki de ki jaka ba banya deal banya de hit you tau drugs then re shate bali ki olat bom don snong mdon thao de don kam no de ka police present kum ki ti ki jaka ki bom don ki snong ki thao wi kita ki kena ki bawa dau hi ban ong ba one pulit ban yat kita ki kena ki ba let's say ki badon ki jingbut sneu ki tiang ba one pulit ndrei manga mo pi ki breu hi ki ba nang ya tip breu tip blai hi ki benang abangi i pulit nang so skan kan kom nang tiang pulit bade ban ya dai ngi ndrei ki tu ki bating pulit ban yat pahara ki te hi nga ban ong ba ki de ki breu hi ki badon ki jing thmu ki basneu apo kam sim chuki Hadin kinohi ka skol ad hoc sakinohi ka skol SSA klelet bandawai ke sarkar jela bagade bansiu khot no e borok ketulap ke badang sa jongki balada kadang penslem kania kan penbor kinohi ka skol SSA bakin mi ki surak bat bakin yakhi ki nohi kai SSA ha kejing kendo yu ba lakmen rembui kila dawa bag sarkar kade ban pelat no e ketulap jongki kebelas akut mentalasan benai bat kila dawa ru ban kentiu no e ketulap jongki U Presiden ke MSSA SA uba Aristotle Rembai ulong bagi nohi kai SSA ha gejala kim shimlayo tulap na du benai rempang mentakasnem bat kani kadai namar ka jingbam dap kepisah na ke sarkar jela bat na ke sarkar pedeng bat kila dawa badai ban pelat no mardor yak tulap jongki uletho na kaliang menteri sarkar ulakular ban siu no tulap jongki nohi kai na ke benta ubna yayong jemang bat jeliu tang shio kepisah na ke sarkar pedeng lengba ke ad hoc installment bat ke first installment. Unong ilam ke SSA ulong baha kamang tengka jong ke senem ke sarkar kelapha henriu spa hanyo klur tengka. Bat ke sarkar pedeng kala ai ke jingkular ban ajing yarap lai spa hanyo puar klur lai pun riu lak. Bat ke sarkar kan haban pelut na ladia salai spa klur tam. Bat kani kelawan ra ke jing e. Uba Aristotle uliatho basan ke sarkar kan salum ke jingelang banetai sani halor ke jingdawa tulap kino hikai SSA. Bat banetai ru halor ke jing mud ban mang kambuan ke mang tengka na ke benta ke SSA. Bat bantung kampurano ya kino hikai SSA. Nakaliang jong ke Government of India mo hak jaka ban pelai ya kaneka ad hoc installment but first installment jong mentau financial year arajar arpoar apulai kapha penban ban refund ya kaneka unspent balance amount sa Government of India pi uya thu yang iba ya kapisa la pelai last moment 31st March midnight 2022 take order na Government of India ko ang ba you have to spend this fund within 31st March 2022 te nakaliang jong ki kila siu yang i ya katulop ha to por ha bnai April 5 or ha ka san bat riutering te kamut kala hap sa ko pat ka financial year te ha ka Government of India ka ong banamar pimla ban utilize within 31st March 2022 you have to refund that amount te ulang nang no ken ban yo ban refund na mala dep siu sikno hikas e na lor ba kam dap sabab fa refund te kala long kajing ya ka state Meghalaya te hadin ba ula raise ya kani ke issue hapo Gujarat but kiwai ki state su kila raise ya kani ke issue mo kila ya support lang te haka khandai trik jong ubnai June nakaliang jong ka secretary education ka Anita ka Srimati Anita kala pha biang ya ka city sa support Government of Meghalaya but kala ong ba la revoke ya kata ka order ban pha refund ya kata ka pisah kata ka unspent balance kamut ka sulong unspent on record tang bakala la de ban siu jangiki no hikai SSA tiu ong ba menta lakmi lenti ba hagini ki candidates ni nakaliang jong ka Government of India kan pelai ya kani ka ad hoc installment but ka first installment na banta uni financial year knang ban yo ban siu ya kani ka tulop jong ikat badap ka pisa lada kadap baro lai banai kani jong banai April May June kin pelai baro lada kadap arbanai kin pelai arbanai te katu ka banga ong menni hakabai de berkatu ka arbanai pat jong last financial year ajar pawai puat nakaliang jong ila ong ba insa don meeting bat UCM
Namar kumba kolong menta usiam umdon in sedon meeting bar usiam harangkap bat ki officer ban ya keren kerpang ya kemat jongi ki no hika SSA kata nado ka salary kanika pending salary nang ta ka enhancement bat kumjur ha ka bay dei bat kanika proposal ka bangila ai na kaliang jongi ban ai khambon ka fund ha ka state budget na menta ka samagra shiksha abhiyan bat kumjur ha ka bay dei bat kanika ka jingdawa jongi ban recognized ka service jongki no hika SSA Ka Chairperson Jong Meghalaya State Commission for Women Ikong Pidalia Toy hakasantrik menaitung Arhajar Arpuar. Ilalit ikendo yo Menteri Korbari Kejela wa Lakmen Remboi ban ai jingmut na gebenta ban penklan ye kejing toket akabayday bat kejing sya thombor ki kenthai bat kilong kemia hakane Kejela. Ka Meghalaya State Commission for Women hakadorkas kabala ayo Menteri Sarkar kalapen pau bah kejing ni jureb ya ka Thanat Pulit ki kenthai ha ka District East Khasi Hills. Bergatong jokini ki thanat kalong man ajing erap ki kenthai kam tam ha kaban toket benya ha kabayadai bagi jingja persya ki kenthai bat kilong kemia. Ikong Pidalia Toy lepen pau kemat ubala kemen rumboy ke jingdon kam ban penklan ya ka Forensic Science Laboratory namar kam pat long ke babiang. Nedon ya ka DNA testing kabalong ke bakong santam ke jing toket abadan kinu-kinu ke jingja kabayadai bat ke jing syale be ijat ki kenthai. Uba lakmen rumboy ulong baga Meghalaya State Commission for Women kala ai santli gijing ai jingmut naga benta banyarap iki brio ke badan pedeng gijing e. Bat kala banjur ke jingdon kam ban penklan ya ka Forensic Science Laboratory ha Kejela bat ke Sarkar Jela kala dep ban Shemekarai ban penklan no ekane ka laboratory bat ki kam gijam menta kidangnya cekman. Now I is chairperson jangka Meghalaya State Women Commission I wan ya kendo yanga ilai ai yagi santul liki suggestion na kabanta baka police department kan le khnang bakan yarap ya ki breu ki ba don ka distress lene ki don gunung no kijing e ha ka ba ki le kendo ya ki pulit half shop police station lane ban file ya ki complaint ta ya ka city ila submit menne ya kita session bat ngala rifa ya kita ki suggestion jong I sya po ka home police ban study ban pan report na po ka police headquarter yo kita ki bakila suggest fu yo ki legi bala trekam leparu namla ban comment ya menta ka we na ka baka dan kam tam ka lamba ka ba ki stress baka ne ka ban penklan ya kana forensic laboratory hapo jong ka state Meghalaya jongi bat nga ya kan ni ka ni nak yang ka state nila rahi ban penklan bat ka proses kadang ya syakmat kenang ba hakanu no ka kam ka bakidon kine ki jing e nginum ki bak dang ka tukat ne ngim kam ban refer Shabar state ma ban refer Shabar state teng ka compromise no ya ka evidence yo kala ban compromise no ya ki syaki sabut te ngiran kami ya ka bangila ban le khang ban student ya ka forensic laboratory jongi khang ba kumang umane ba kinu ki bala ban le kin la ban le Watla ki pat ba jong ni Kejela kila sedang ban songshet kamtam ha bagi sngi bagi benai kila jan ban jet ki MLA ki ban mi khmat syaka yang dorbar tauan Kejela. Bada shwa ba Kejela kan jam syaka ni benta. Kinong yalam seng bhalang kila penpau bat pensngau ya ki kat to gani gibentah ke bedai bat ka kam jet ya ki MLA Kejela. To gini kemi sipor ya kene ke kubor. Hendrai ladang ya pek pat hagidi ki sam hotelik snam ki bala de bantulun kata ka jubilee ke ba ka Jela jongi kala celebrate. Kapani wa kadon be jing momhun kadon be jing khnyum jongi poj ba ha be de kata ka social ka khadar. Te ladaya sungu persang ban sungu tu dau tenrai ya kata ka balai ba kadon be tang jing khnyum ha ka social khadar. Kawai ka bang yi kalong ba upai ba ha ka Jela ka jongi dal adab kai ngi thnum ya ka sarkar sausnam khandai banai sausnam khandai banai dengan yong be ka sarkar ka bambiang ka sarkar ka bamla ban le ya kata ka sarkar ka ba le kumta ka bale kumta ka bale ege ka bami habdur ba ka Jela ka jongi hindai lai banai shok election par ngai ba pai ba ukulat lo di kita baro nama ka jingkala ngimla ban sukuno ya tangi politician ngimla ban sukuno ya tangi political party lada upai ba uba jit di kita ekonomi kemaru ngimkala
Nga semua lada ngi kala upai ba banjir di kinong mikmat nga barok hi kin kala. Namal balik nga kerana kata kakam election hagi jala jongi nga semua dakaba kia mensi man kerana kata kakam election hagi jala jongi kadai kam sobha kabalai banai sobnai. Ki political party ki the pisa ki candidate ki the pisa ki paiba ro ki kamen nya kata kat badang don hi kasyat ka kamen karwai ka put katem ka bam ka di hagi election kamut ke jingkala kan umla wan kas sedang ta kata kalenti kan kut kata kalenti talada phai pat kata nga kerani ke paiba no kade ke jinglong jong paiba hiru ba maila de ke jingkala la syukumen nama kade ke kam su tamasa kam su ba kam election talada ngi phai pat segi politician la ni political parties pat kum kita ki agents of change lamar ki political parties but ki politician ki badan benda political parties ban contest ini election la dangi yai daga theory jong ka demokrasi ru ki dehi taki agents of democracy ni agents of change kai ka banta baki ki don banwara eta ka jingkala bat kai ka jing bamla jong ki banwara ka jingkala kali ka de kata ka bang yong ka snor mo kitin khareng yong ka web ka ba ba ban lojik serdo jong ni upai ba ulong hakata ko kom tu politician lum bansi ban penhun ni kata ka jinglong jong pai ba te bodong mon chuan ra ka jingkala ban chu khami lenti tangi ka political parties lani ka politician nga sngo kata de kai ka bajuat ba ban le la ka jingkala kamuan na kinong tabut banji dik ta kinong mikman hiru ngi ju sakhi hina ka por ya kane ka benta haman kiran san ka jisin san snem hak ba ki babun balang ki yakran spang ta ka jingkala na ta ka change kami ti no way hanrei hajik su thu parat ngasngo ba kam de shu ka por ma yakran spang ka change ha ba yakran ya ka jing transform na ka jing o shrong da pamandor hakasan perkhat hakasan jar khadar ti hanrei lasan pau tiri kisnem kilatulun bat kilaya ya jenghe jingsan jong jala kablabat ya Allah kam sinsia da de ya de kum ta jala papura andai la dingi phai pat ha ki baro ki yang ni ba kam de ki jingki hande ki jingya nginamla ban len ya ka jingkisa ba kata ka jingbomla ban kiu ka jala baro ki yang kadon hi ka benta ka ngi ong ba ka jing senjor jong kata ka perkhat padan bat ka jingbom kot bor le se kita ke bawa pai lajit pan pha ki ban mandol yang jelah pro ko tiga ni kemat ngasngau ba kalong ka badon kam ya ka ba ban ngam jeliu ha man wei puwei unong song snong jong jala kham tam ki trai tremuluk ki bang ju ya keren ju amnut kham tam ha ki isu bo pher tiga ni ka banta ka ba kongsan ngasngau ban ong ba lada ngi keren ya ka taka quality jong te kinong thoan kala dei kapor yiki paiba nong snong jong jala ba ken jet ba ken da thoba ki ba kumu bi te ki bru in pha yiki spu ndo ba thoan handrei la dingi perkhat pat ya keni ka jinglong cuman ha keni ka generation ka jongi ngala banong ki babon ki keli hakini kisngi kim keli ya quality la piong banmut ban yakun election kim keli sadep nok senyang kumnu ya kim lang salang ka ikir dan du keli la pendep ki jingtip bakumnu pio ki iki thong jong pi ba phila ban le namta ka bha kamiat jong jala berkoi langi kran spang ka puli puti ka yo kam jam langi kran spang ki an kanun ban yada ya ka jai pintu jungi hindai kita kemi kijing keli kebasosi kalau baki keli bet kat no kulur pida lak men connection ti kijing sniu kebah kematam hakini kisngi bagi yo yakinong tho an ki bajanai bat papagang i ba ngilai akran plat sepang ta kepisa ti ban rai bat ban long kinong tho an lang ba kepisa ngasomen ong ba kasencar khadar kam desum ikran ki an tolong hak su kran tang ya business ti kita ki daw ki bak matam ki bangai i kum wei samla barat yo le se ndai long sharum cheneng mi yo ban ya kendu ya ki rong ba ki mi samla ya kran ye ki kamat lo mata ti habang akran pangkata kalong tangi kedat du wat ia kini ki isu ko per ki ba ki pending isu ngalaman ong ki ba ju pen snow bat mi labu khmat sarkar na ko por
kisang balang repair. Ngiui hang ni ba isakut kum ni namar ba teng ngimyo ya ta kinong thoan kibala ban bandur kibala penhun bat keju kepo kibala ru ya kaban sim de kino kisenjam ke pakatam nam ta panwara ya kata kecing songsai bat kecing scam jong jat penri ba jong jala ko bai haka paro kiliang ma phiong haka sensiar kadar haka kamai keji haka yo kam jam bat haka pudi puti Mangi pek rilong jeng man jong ka politik sana po ka jela jongi ni ba kadang mi gisnam ni ba dang sni warsa dang i pha ya ka jing dan kam jong pa ba le kam tam jong hari ba je bendio kum ki issue ki bedai ni ba ha po assembly kalong pan ban kum ka chaka begini keren dan kim la ban wan rai nu no ga ing ba kai ba mon ban ngalor kani kalong ba kini ki emlies ki blajiet ki blami haduk menta ya ke isu jong sai menteri ru kim sempat la ban le ye wal tangi pet kalong tang jing pinbit pat ba nadu ka jing pas resolution abai dei bat ka ILP nang ta da ya khanet ka pra ngi ba haduk menta kim poi sinu sinu ru ti imat ka jela jongi kini ki babat kinong elam jongi kidai tang ki brio ki ba let hapo ka jeldi oban long kum taki MLA ani tai nong elam ki ban pet ya jing ye jai ban rio dei tang ka business ki amari kani ngam ban dan manglai iba kan ngot ki MLS ki badan ki dei hiru ki bumi nang ka background jong business te ha ingin yo ka jela jongi ya ki nong elam ki ban elam jai ban rio kan ka po assembly badan labun di businessman kani kan elam ya ka jing ye ka bakhra ki jela ni smat rapat bri neutrapi umnangi pansai ya ki nong elam nai konsensi jong ki bai i jinai nam dak ri jai ban rio Lada ngi khmil nti ban mi to statesman apo Meghalaya. Lani ngin sukuno bagi dei tangi politicians. Kim dei statesman apo Meghalaya. Nganu banong hadu mentang ngim padan statesman. Ngadu bayo jala Meghalaya hadu mentang omdan statesman. Te hangniru bangin su kuntho. Yanu ni kadokti yanu umdei. Namar babalai ban mi statesman longi hapet ya jinglong jingman jong jinglong ki jai ban rio. To kum jala jongi to ngidon kejai benriu garu ngidon kejai benriu naki khasi jantia garu boy ba kum ta teng wat para mangi jai benriu ni wan ni persyang ni wan wara ta kejing pher ha ki babun ki benta wala dangi dei ke jo jai benriu ni utra ni persyang ban wara ta kejing peni pher jing peni stu bakla para mangi te kanu kejai benriu ka bam don tang ka bam long bong hitin fareng ka bam long homogeneous ka bam dei tang ka jai benriu Qatar ko di ko faktor ka ba pene ban mi ya we statesman namar nda ka jala jungi mentang ngi don lang bat goro ngi don lang kejai beriu ka ba la yebun hang dia mo temenda dami we bo khambiang na goro uta di statesman garo you know ndai ka contribution jong ta pat ka jala jungi syaka benta ka ba di jong ka rikasi jentia ka duna no ta dami statesman pat na ka jai beriu jungi uta pat garu undai statesman ngi tip garu kin pediang ne MU kum ta statesman tip kata kare we faktor bat ka bar faktor bang nyimla ban yo ita ki statesman kalong baro ki badan bentah ki political parties ba pher badan ke jala jungi baro ki dik presiden baro ki dik no yalam ta baro ki sngo ba manga ngala ban yalam manga ro ngala ban yalam kam don kata ka discipline ha ki political parties kam don ke discipline ha ki stakeholder namar ke political party hiku mengalong ketika agency of change ketika agency of democracy. Tapi kemudian lada kamdan ke disiplin ke political parties berfair. Kata aru kadai kawai kajing pensuki lani pentelot ya ban mi ita statesman. Tapi lada ngipet pasal kawai long kumengalong mentan ba borok semua ba kide ginong yalam sudah. Tapi kemudian ke factionalism kajing apa ya para ke political party lada ngipet nadu boyo hill state hadu mentah. Kalau ke basusi ba kilabun pelat ki political party kilabun pelat ki nong yalam kilabun pelat ki presiden ki secretary ki chairman labun pelat ki ba sngoi dia ba makiru gilong fit ban chief minister makiru gilong fit nrai teng dei ban shuaban sngotho ba kila ban chimti kata ya kanu ka kam kata kerdan statesman ko man no ki dei ban dan hiru kata justu ba ki dei ban sngotho ila ka bor dei ban su persyang kerjo kan san
da ka ba penyap hari ka jai benrio halor ka kerteng ka election halor ka kerteng ka political parties kita bar khoi ki jing shisha kita ke ba mpla on penmi statement ta sakawai pat la dangi pat ki jinglong ki minister jungi ki MLA jungi long kini ki long yang ko ngu than ya ka sarkar India la wono ki long yang ko ngu se bapala la dangi pat ya ki sarkar mo jong ki jala kum ka mamata kum ka po UP jo ha ka por jong ka Mayawati bat kum ka Jaya Lalita ka por jong ka parti ko jong ka ni peniba kitu kinut ban pen lane kinut ban pen ini persya ya sarkar kami halor kinong rim lane lada kale sarkar kami ke ba kami habdur ke jala jong hinrai ka basusi pa ke jala jongi hadu munta padan kan no kawai ru sarkar dan wai nong yalam sarkar bala ban pen ini persya ya sarkar kami hinrai kidai tang kinyong kongo ki ba bahal susngap baik ka ba ong ka ba patha sarkar kami ba ban sule baik kataru kadai goi faktor ba ngimyi tak statement ki banlong badon ke jingnot badon ke tak jingslur badon ke tak mensiam banya site ngam tak jela ban ngam tak jai beriolong kataru ki faktor ki ba penduna bat ki ba pelong bam lalong bangin yo tak statement nang jalan Ladangi kwa ya ke jela kan klan kan ki wirat bat ngin yu sisa ki tak polisi ko per ki ba kum ka jingdawa ko ko por ba jing anut sumpat ba kladi ke por ngin jit ya ki nong tha om jadi nong subski. Bat kata kapenta kalong sebuk mentala rau nuno numi khmat usukot akasam ke usam pliang samtin ka history ke nong keren nuno. Seke jingkeli kalong ka polisi bukunung ki kilawan ra. Apo jing do batwa. Kumang akadau ya kata ka an kendau ne ta lan satra aks. Ni ya keren tam nuwan ra. I pat ba sawat. Wei numi khmat wara ya kata. Ti kata ka pelong kata ka por ha kani ko mani khmat kalong ba ipat ba ki hap so thu ka ban bu jing kli le simet ru in jet ya kita ki nong sandor nam ta ka next generation ni in jet ya kita ki nong trang ni ki nong angut ban wan ra piang ha ka next election nomor kum kalong mata hi teng ha por election ka don ka ni ka jing ong ka ba lat fikran iya ki isu jong ka jalab isu ngjai pendu ki yang pendu security lat tok sujilar ba sam bisa penyo ka jing jong teng sngo kum ki nong song snong ba pura jong jala ban lan ka yak nyum man ka por ka dei ka por ngi ban pendon kam ti kana ya ka ikhtiar jungi ngin jet ya ki beri ki bala ban tau sa ki an ki kanon ban wara jing kala namar kita ki dak kisien ki pau na ka por support ngi song sit ka por ngim tep isu ka por naladep election lawan ke sarkar jingi ki per kini inong rap ki uat ki school ki tha ki school ki penpau lo jong jingi kinoi kai ka ban mi surok kinong tru pes penpau lo jong jingi ki an je kanun ki banyada ka chat pentu kum ki an per ban khamtam jeru ko thap cho ki menderu kum gitaru ki lang sakut ting sngon ong balada ngi kwa hok yi ka jing kala ka ba nadu ka tolong Kladi ke por ini ba yang sotu halis met kum nong ikhtiar ba kum nong punan kam ngin chi ekonomi kma Fi no mar kasing persang jong ki statesman la ne ki leaders ki bla i jangai jai benrio li la bun sien kim poi sa katham nama kane boro kadai na kadau ba boro ngi kum pat ba ngi tep ba kadai gajing mi jong kini ki businessman politician ki ba ki punan kam na bor pisa haman ki konsensi bi yang balangi phai le ya kani ke jinglong jingmat wa menta layo snow na boro ba lalong tek mu suthi de consensi bala bo do ka wi po consensi layo snow ba ka consensi a ni consensi b on plot like crore sau crore san crore kum tak labu ti kani ka dai kai jingma ba khrau je brio ada ki pat ka brio nyu trap hi kimi i kim sei hi ki samla lani kim sei ye ki brio ki ba dan sha ka jingmot nam ta gari ba jai brio nama ka ifin expect na ki brio ki ba thong da ka pisa bat ki ba bu da ka dor high consensi tena job kin le ka ditang bakin kamail de simen arangi phai ni snam la dap hadu mentaru balik ke jela jungi hadu pengilayo ni sampau snam mentaru handai ki issue yang kajan ban riu dang sateng ji kru kaya mo menta kamba jingbam plilenti kini brio mak ba shampang di badan ka vision
commission jing MUK ban serve in state ban uplift in state na kada jing ban kampar ni ka money power ka politics som ban phai kata long kawai kata ka reality apa jela jungi sharum shaneng dala long ni rubai trai kampanye ba sharum shaneng dala ya election ki kiong bai ka take off amount lam tak election ka di arkror take off amount kamu tang chus dang ka kam kala di ka arkror kamu da job na arkror biang mereka arkror pemdai wanduna teladang ia pelaj jembut kata ka bentalong ki babun ki riu champang ki babun ki riu start ki riu champang ki riu badan bensim yang jai riu ki riu ki badan bensim ban chakri hok ke jala lada kapla ka thli ta mut kalenti ki komple te ha ba khadu long kai ka bajia long ki ban rung ha ka politics ki ban kursum ha politics ki ban yo bor ha politics ki dei ki riu ba kapla ka las kham lupa nama kumpiru fi dan ki media fi tip hi ba man ga election kamut au ta kandidate uthe kata kror ta wei penhe kata kror ta wei the kata kror ta wei the kata kror kat badang ya ki jing khen ka kror hin lai kamut banong ki briu ki bakwa ban chakri hok ki badan mensim ban penundur thamai pada jala te kalenti kamla ban pli ki namar ba kata ka ki jing sya ka bamla ban pli kalenti ka jing jor ka jing yethe pisah ka production ka dei ka daw tan rai ba ka daw ba daw san ba perlong pat ya ki briu ki tebet ki bala kibiu i cengai ki badan om tang ya ta commission dari badan lu ta vision ki kendan din no mateng teng hakara kumbak ngin trai ka jingi sangi haban ya kubur trai ba no som snong jala ko wei ba pusin ko mi sakma ban ya kon hakani ka lempung panjit ki mi kmat pusin di tangbut tangi businessman ki badan de khulur ti kitu ki bam semla don ka kalak ka putit ka klor teng teng pihak yang kendan dino hang dei hang ta ka jing trai borba ka bisa ka pelong ka dei ka weipat ka daw tan rai ka pelong ba ngimsim la yo ya kita inong tho ai bada bet hok bat tebet hok bada janai hok bat ki bada don hok jing i ba pura ya jong ka jala kham tam bet don jing i pura ya jong ka ri ba ka chat ndu ko wei ti ngathrai hakani ka kenti ka ban sawan ka wat ka ban sawan jong jing jit jik teng tho ai sak jing dor phat tho ai jong jala ngai chkan ba ba ngihap man perkhat ngihap ban yu i jengai ban ngihap ru ban sotho ba ngim dei shu ban ala ba ka por bisa kan rai ya kalawai jong jala ba jong jai pun ru ko Sino ambar kembang itip ya kan election ban wan lai langsung tieng langsung tek bo no brio ba yang election ki pat ba ki hatu de bodan pisah hatu de brio bodan ki kror tempat kani kalau arung hadu ka jingbut jing pakhat jing pat baru ba bayang election unde brio dan pisah di kror te kani ka message ka jongi se ki pat baru ba ni dan kam ka jela ban kio im dan kam ban ra ini ki brio ki bade tang ki pollution ki balong bet ya konsensi jong pi ki sembe kum ka jaka invest bat ki sa clear pat ya ka kumela ini ki snam ladap hadu san pos nam tang la yo ya ka jela jongi i phai sa bodar ru ki long tang ka jing pen bet ipet chane ka high level committee ke set up daka sarkar jongi abede bat ka thamatoru yak babla bun ki mesim blului ha kisnam la ila do nang to ndai kani ke issue ka long sa tang te kani ka jingkli kami kan i pha i nong elam hang te assembly ro pongot hadu mata ayu ki la le kan kai ta ka jingle wa bha ta me ka state ningi itang iskam prepare kata dik achievement jongi kum ke melie body minister Henry ban sim ya kata ada kemensium ka ban bisyar ya ka ka badai ka balai de ban sim ya kata ada nongrim jong ka jing hikai jong khasi bong kamai ka hok bat ka jing sungthu ya ka long briu man briu te hagajo ka por ka message ka banga kwa ban keren seki political parties bat ki politician baro hi galong sange no ka jing pen iya ka money power sange no ka jing ya the tengka ka jing ya bom tengka ka por election sukui ladang ila ban sedang hakani ke election ka mentang tengah tharai sukui long ki briu ki ba don ka mensiam ban wara ke jingkala ke jala jungi ki kloi ban mi khman te kata ke message bat ka wei bat ka message ka banga kwa banong ba ni bakla bat ni ai bakla ba ni ladap bakla da ka ba pelong ta masa ke election da ka ba pelong kam subha ke election ni la ai bakla te ka jing bakla jungi kawan ra ya kan ni ka krum karam ka ba mentang samla ba bun ki meyo ka kam ka jam ki beradab ki jing puli ba fer dan scope rei ki hangnu ro ka jing wan
Kajing ong kata sarkar banjeng hala ki jong kejat kata kam song nong rem show namar ba kalinti company no kata ka opportunity kalat kalinti company tu kumnu kujang hala ki jong kejat tementa lada bakala mengi banjit ki bor sorgi ya ki rukom sensiat ki ya ki nong sensiat ta kamut kandai ka bakta ka lawai jongi om bakta tangi ka pementa kan kata ka lawai jong jela kan kata ka lawai jong ki khun ki persa ki bansawan kan kata ke jing kata ka bajur kam dai ke jing kata ka ba syukut no masdang ba bukut entas ni kan kata pateng ladang ilang bakla ta kam mesi ki jonga kalong ba nai ngop shu ki pai ba ki budget ki no mi khmat kim dai shu ban ngop ha ka bor tengka kim dai shu ban sim ya ka election kum kata masa henrei ki dai ban sim da ka jing bishar kaba khoj kaba suba ba ka jing bishar kaba khmilenti ba ka jela jongi kadai ban poi hak kardan jong jing kala namar man bangi pe ki report ki ba fer ka me khala jongi ka su sadin bai lada ni kiran haka human development index su sadin lada ni kiran haka sustainable development graph ka me khala ka sadin da pe ha baro ki yang ka sadin te balai ba ka sadin kalong ba ni bakla si ai bakla ta ka por ni bakla si bakla ni mailat ni bishar da ko moi pat henrei ni ngop da ki jing pensoi ki ba bunjai te kata ketika mesti jonga ba kierno henrei bishar pendon kam ya kata ka bor bishar ka ba haman ka zaman la ka jabing jong bring ngi don pendon kam hok ya kata ban bishar khanang ba ka jela konwan ka jingkala Di kita ki penta ki bangai I hajing ibarat jonga galong ba lada ki pai ba ki sutu bat kila ban priang ni kila ban ngut ya kita ki isu ki ba kum ka jala kum ka jat pedu dan kam ngatrai hakata kapor ni sayo te kan to an ki ba de hok bat ki ba da jana hok bat ka wai du ka penta ka bangai I ka jing tolot haka sensar kadar ki bomla ban thau ban sim mi kara ki bomla ban mara ki nu ki an ji kanun I gun sien ba ngan sim kanuk sa lada pitep kampion pitep kam chipidar ki pan ya kadan pudi kelas 10 pas ko kum tatata ri teng teng ban long no dong tho an ku makaran kong ki pet ka spa tes ngau mangi sngu ba ka sensar khadar kat kita knong tho an ko ade ko por ni ban dei tang po jelang trai wat ka ri India berkoi ke abu de kendon jakardan puli bet kum kita ki ba ban yashim manta ka sensar khada ban long kum tang mi khmat tilada kita ngesngu kim wandar bat ke mi bau hakan diga jeli jong san berthai ni iba ka jingher arsut jok sensar khada kenang peteng na ka por spor lara kata ka jingkala kaman mang ba ki kendon bat kita kompak khat dan habarok dia Hasua bani kemi ki kubor ke berangsa ngin apa Hasua Shipor syakini kijing penmena. Hasua bani kemi ki kubor ke berangsa ngin pengen mau biang gi mat bekongsan jongko kubor mentah ketayo. Wan poi ke kertong presiden ke NDA ha kejela ya kendo ki MLA ban pam jengkersan. Pengiu ke sarkar ketulap kinong hikai ad hoc dak kendai hajar ban 2000 tengka 4 hun kinong hikai. Tenem ke darbar ka Khasi Hills Autonomous District Council ka kame pembet put ka Meghalaya bat Assam. Dawa ka UDP na ka BJP ban Menteri Rangba ban Ajing Sneng yau ba san bor sulai. Penpau kinong elam seng bhalang bade banjet iki statesman om iki politician haki election MLA banwan. But Palat Arsha Kiodor Kimarbam Omi ke sarkar MDA kejing uduk usuk hakajela. Ka Sen Jantia Women's Wing mentakatayo kalapan ku buram ya gisaunggot kilong keme penar kiba pau khamat kejela bat kibalawan rak buram ke rilom Khasi Jantia. Kiba kentup ru ya ke Chief Secretary kejela bat ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills. Komisi benta ban ai mensiam kilong keme Jantia kibalawan rak anam bat buram ke kejela hak artrik naitung arhajar arpuar. Ka Sen Jantia Women's Wing kalapan ku buram megi sangut kilong keme penar ha gajingelang kablalong alkohol jong ka Sen Jantia ke badan hakwala pati Shillong. Kini kesangut kilong keme ke belasyapan ku buram ki kentup I kong Arvi Suciang I balong ke kentai ke bandeng kong agajela bat ke try muluk ke bandeng kong ban bat ke kedan Chief Secretary.
Nang ta ikong Isawanda lalu, ibelong ka Deputy Commissioner ke Distrik East Khasi Hills, bat ibakat doe ni kisamla Khasi Jantia ke belah pendep ya ke eksamen IAS. Bat haduk menta amsyamladan kiban pendep ya kani ke eksamen. Nalor kani lapan kup buram ru ikong minimon lalu, ibede genong thokot bat ibalayo ke khusnam Woman of the Year. Bat kiwe ki khusnam, bat ya ikong Trinity Sayo, ibalayo ke khusnam Padma Shri. Menteri Ketenat Arts and Culture ke Jelau Basan Borsulai ulalong Kongsan bat ulapan kup buram igini long keme ha kabaledan lang UMDC ke Jaya mau prem uba apol lengdo Presiden ke Sen Jantia uba wan job perbot ke Vice President jong ke Sen Jantia Women's Wing ikong Maya Kendia bat kiwe ke bela syakot ngobha. Laitali ki skol naga distrik Ribhoi kilasha ajet bane Asian benta ha state level Subroto Mukherjee Cup kaban selong ha kene kanong ba Shillong. Bat kini ki skol ki kenthop ek Menken Higher Secondary School, ka Sati Raja Secondary School, bat ko Umdihar Presbyterian Secondary School. Kalumpung ilakai football jeng ki skol balatip kum ke district level Subroto Mukherjee Cup Arhajar Arpuar balapnya de ko office u district sports officer kalapoino syagabakot ha ke district Ribhoi. Haga balai tili ki skol kilala ban khori ki nam job ki jinya khone ga final bat yo orong sendan jaka thop ki skol ban mi khamat ga district shaka state level Subroto Mukherjee Cup ka ban long ha ka nong ba Shillong. Kini ki skol ki bali ban khori ga nam job ga jinya khone ga final ka bala long ha ga South Tarik Unaitung Arhajar Arpuar ha ga madan ila ka joko Umdihar ki kenthop e ga Menken High Secondary School ha ka Kerdan jong ki sinrang bahapo khat sau senam karta ka Sati Raja Secondary School Haka Kerdan jengki kentai bahapo katnyo senam karta bat ko Umdihar Presbyterian Secondary School nagabenta kisindrang bahapo katnyo senam karta. Ya kani kelumpung ilakai football ki skol lawan ban penha perdano eka do ba bantai dor lengdo Menteri Ketenat ilakai kejela kumukongsan. Ha gejing dan lang uba Jason Saukume Maulong MLA ke Sning uba Meral Bons IM MLA ke Nongpo u Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi Arpit Upadhyay u District Sports Officer ke Ribhoi uba Bobby L Nongbet ki he pulet bagenthop u Superintendent ki pulet u Giri Prasad bat kiwe. Ha bapai che kejinya kon ke final la saki ke kejinya kon ke Itnat bat ke bela kring shikade e ki patba nong petkai ha ga babaro ke skol ke bela poi ke final le kunteng e bat sailot ke sab ilakai ke bagidon banyo e ke nam job. Ha ga ba ha kejinya kon junction rang ba po khat sau snam karta Menken Higher Secondary School, Kelapan Liam ke Christian Higher Secondary School, da Shigolanot. Nagabenta ki kentai bahapo katnyo senam karta, ka Sati Raja Secondary School, Kelapan Liam no ke Saint Vianney Secondary School, da Argolanot. Kat baha ka jingkon jang kisinrang bahapo katnyo senam karta, ka Umdihar Presbyterian Secondary School, Kelapan Liam no ya ke Evershine Secondary School, da Saugolaar, ha ka jingishot ya ke tiebreaker. Kajudan kejengong batang uba kambiang kayok kokot uyok ban bamdo man la kesngi. Nrei ubaduk besuk te uyok ban bambe tang da ujur. Hagini kisngi ki bamentapat kania lekse kala kala kongpong. Namar ubaduk ban thiet paho yu ujur ru kot borsho. Namar balakiau dor palat ujur. Kabalabo akajeng e yau kup siliang usem siliang. Wala kipat ba ki uot haba kilit siu jeng siu. Nrei manopat banyo asngo wiki. Namar kejing matla bat kejing kelut jong ke sorkar. Bat om don hiru kiseng ke ban petlem ya kene kejing e jong kipat ba.
Kajingkiu dor ki marbam kamtam gijur nadu ki kendiat sengi balala. Kalong keba palat puat ha kabadon gijur ki bakador menta kalakio palat arsha nagador keba menchwa. Nadu na yo hadu gidukan shnong kador jing gijur kalong shaba palat. Ha keba kipat ba kamtam ki bakam duna kayo kokot kile kendo jing e. Ha keba bonaki ki lahap bantiet tang banyo bam malumala om ban bam poho syo kum hagi por ki ba menchwa. Om semula ben mudur bagi dan gijur ki bakador kalong palat ars pa tengka kilo. Ani lalong palat him tar si dia kemba ndopau prafu ka ila ether ringi odita namar ringi thiet na yo ringi thiet ram da perbadi ra habiram ni re jenjar hi no thiet ri jenjar hi mta tamla de se sekecaka ban thiet tang si kilo gila hat thiet na tang spawa na steng kilo jai namar ram palat dama mla bor se kan pijwa oh ki jota menta ki ram tek mensua o presiden si khasan si pawa menta san pau si pawa tu ka joru Manusia tang sepau tegas bawa mentalai pau bawa. Tu sosau pek kemudian sosau runjo pau. Patori se butik khasan batit lai pau sekilo manusia mentau poi lai pau bawa. Ar pau bawa bataru. Ki customer ba play de ki tu bitit sekilo bitit bawa. Bitit steng bawa ba play kimla ben bam sibun. Tuan chet man kasngai. Dan kasni behir dor dan bakil dor place ni bendi mentah sulek ran bendi cenderu belaki dor palat gijur ki bakham ki dor menta bat ki badir gijur ki bagi pat ba ki khamya be bentia ki kentup yo presben usok saw usok menken jur ukubi bat ki beki wei ki bagi brio menta na kajingrem dor palat wala ki don kam palat kilo ki lahap bantia no tang spawa kata hap dengan kedor saupau hado sanpau tengka spawa. Kajingkiu dor kalong kabala palat put, kaba omla bentip ikadaw. Namar kajingkiu dor kini marbam kam day tang na kibawan ra na syabar. Nrewat kijur kibala penmi na kanihi kajelala jong. Ben arspa kilo. Jadi kapsikom ro arspa, ubet ro arspa kilo. Kia uat pa hampat ba. Ngi ro hap yo ut he tiet la thiet ram namo tiet ram ni hap de ram ni long kom ne ka dor dei pisam kom no ki pai ba ki ba thiet jor ma kasi ki thiet duna na kala duna buan ram ta kala duna buan sekarang thiet kilo ki thiet tang spawa menta tak ko jor ba presiden iya de ne san pau spawa Kena yo pada dan kapar basis pandro pau pau tai. Ni kita bahai kan. Ni ba dok lai kum ne berjenjar. Ni ki mentak ke duna paham ta. Man yo bahai dah. Cis bawah ni menjual de kilo dah. De barang ai. Ih, perbak hi. Saya perbak hi minta tingin lainnya ni lade dah do kata. Rem terla rem palat sisai kata ter. Abun ba kiudor bite. Te habala kiudor palat ka cingdiru long kala kam duna kan kata ter. Te minta sebut kumti presben kumti kacor habdi tambe ya kaspa. Lati lupa kum kacor lati lupa cispa arpo te kum presben lati lupa cispa sanpo lane arspa utake kum usok sauru lati lupa riupo lane prapo tengi te habdi utake ci spa lane kendai po uta ngin hable utake bagi ba trai la kam duna thiet jor ni duna tala kam duna sisia la kam duna kam tante nda kata tatan sur kum kipan rungen habde lai pusan saupo namar blaki udor palate blok ta
pe kum ku biru mentahap ya din rupo lanen yupo nadu na yoru rupo habdi prapo mentah cakaben ban sim kilo ru kila sim datang siteng lanen sipawa ketake Habawan dan shop ka jingki udor ki marbam ne ki wek ki mar ki mata kan gurukom ka kata shibun ke yok kokot jungi nong shong shnong kam tam kito ki babala mensngi bat thiet bam damir Henry ke belengo opat kalong bahadu kan ni ke jingki udor kensan ki marbam nadu ki kendiat tayo balala Om Don ki syakri pat ba ki ban kran ni kene kapang bat Om Don yiru ke jing tuklar nagal yang kesorkar ban thiet do ru kot bor ban thiet jor ru kot bor Habaja kum ni yan no ki pat ba kin keno Ani kelapalat arsya mentah teh aduh kum berkaya kum jikanya bam semskem terlapalat kayak mentah ngithit presiden dan nadu sispa sanpo harus sispa propong lai thit kamar khasi te kadang salan sawari te kan kewe ing dia oi makbun kali spo silca agar telah gini bi kali si asam nur kan baro tang kubi bam juki udan benar mentah thit sanpo kubiru Kamera tam juga te kini presiden kajori Presiden ngithit teng sispa lai po teng sispa arpo teng sispa san po kumtake sem te tat daram prapo kumta ni sini sekalan jungi tinggi di piang dor mah tinggi presiden di spa sau po spandar po nama baram palatin adu kitra ngap tiram banyi ni jingri tevi ba jute mengi ba dukte tit kuno bam kuno kain ni jing jinja tulang barem pelat ta chur jing sneu jonga ba rem le jur ke sneu ba kono ba jing tak ba jur ke namar ba aja ka bangin khien tak ki jur ke yuru paso bla rem palat kala tak siwon ke lo ta tha Te parlok da ketua ngila poi syukabokut jung tup kubor jungi mentah kejan miet ngin se syam yang pilih syam tayo haga jog kesngi bad haga jog kepor kublai shibone kepor jong pi bat tiasok